sise-Snake Park la sikhona kuseSoweto. Sihleli nesanusi nomuntu osiza abantu ekhulekisa abantu, umuntu ophinda asiza abantu ngokubeluleka ngezinto ezithinta umoya, aphinda abalaphe futhi. So namhlanje kodwa-ke uthi unomlayezo anawo ovela kwelamathongo noma kovela kumvelinqangi. So sizozwa ngaye ukuthi-ke lo mlayezo awuphethe umlayezo othini ngokuthi umlayezo obheke esizweni. Buti kunjani? Ngiyaphila njani buti? No, siyaphila. Sithatha isibeke ubhuti ubani? Okay, ubhuti umkhulu Salufu yebo. Omkhulu Salufu. Yebo. Omkhulu Salufu. Sikuchazele ke mkhulu Salufu, imuphi lo mlayezo ovela kumvelinqangi ophathele isizwe? Okay, soqala lana ke since imningi kodwa ngizoqala ngwenkosi kahle kakhulu. Inkosi uMrs Zulu. Inkosi yethu yabo kwaZulu Natal. Yebo, into ekhona ezoyenzakala noma ngithi ezoyehlela umuzi wenkosi. Kunefu elimnyama elehlela umuzi wenkosi. Ngikhuluma ngenkosi uMrs Zulu. Uya ke yebo ngikhuluma ngaye. So angeke ngikhulume izinto eziningi ngenkosi noma maybe asivumelekanga ukukhuluma izinto eziningi ngenkosi, kodwa kumele ngizoxwayisa kulo especially kulo muntu maybe abalapha uyibo abalapha inkosi noma ngithi izinyanga noma ngithi abaprofit labo abasiza inkosi. Ngizoxwayisa kakhulu kubona ukuthi abavimbe leli ifu elimnyama elingayehlela engasuke lehlele enkosini, ngoba kulento ngiyazi ukuthi bengayeke kuyenza. Asifuna ukuthi ubani bekhulumile abasange sovimba ngoba sizoblema bona. Ngiyangizwa kahle ngoba uze uNkulunkulu eyambule lento kusho khona usuke eyithandile inkosi yethu ngezinye indlela. Ayizwa lento. So angeke sonke sikwazi ukwenza into efanayo noma sikwazi ukwenza ukulapha abantu abafanayo. So since ziyinyanga kwabathandazeli abaprofeti bonke abantu bakamoya abaphiwe abeziphiwo zabo eziqiniso ababuya kumvelinqabe ezibuya kubani kumvelinqabe, hayi lezi ezokuyathatha la ngale nangale. So ngixolisa kakhulu maybe ngevoice yami noma accent yami, kodwa ngicabanga ukuthi abantu banjani bazongizwa ngizama ukukhuluma esiZulu. Kulento ezoyehlela manje njengoba ngishilo ukuthi ezoyehlela emzini wenkosi kuzoba ifu elimnyama, kodwa ezobe libhekane nani nenkosi. Yayizwa leyo nto. Mabe angasayivimbanga lento okumele beyenze. Angeke ngisho ukuthi soswela ubani noma ngisho ukuthi soswela ubani, kodwa emzini wenkosi kuzoba nenkinga kakhulu enkulu ebhekane nenkosi ukuthi kungaba sokugcina sokukhethwa enye inkosi, le enye inkosi ingasaphephanga. Uyangizwa kahle? So asizikhulumele ukuthanda kodwa kumlayelo obuya emathongeni ethu endlondlweni zethu kumvelinqangi yena ngokwakhe. Yikho omele ngikudlulise kakhulu okwenkosi ukuthi khona izinto omele iyenzakale enkosini embi. So lento ihlelwa ngabantu noma into ewulaka leyidalwa abayithandi inkosi into siqale kulapho. Inkosi siyazi ukuthi onke umuntu unazo izitha, kodwa ke kulokho kuphezulu kwamandla sidaswaye kudingeka nalabo laphi bendabuko okuyibo abasebenza nenkosi nenduna. Kumele lento beyibone, ngazi kube sebibonile noma maybe abayambulelwanga ngayo, kodwa ke ngizoxwayisa bona kakhulu ukuthi no, abanyuse amasocks bekwazi ukwenza ukulungiselela inkosi, ngoba lento engikhuluma asifuni ukuthi igcine bethi ubani wakhuluma into enisokwenzakele, ngoba lento singayenza ukuthi siswele umuntu omkhulu esimthandayo. Uyayibona lento. So ngalokho nje bayishilo ukuthi ngixwayise kulabo awuyibo abalapha inkosi. If bengazi noma ukuthi benze kanjani bedinga isandla, angazi ukuthi bangaxhumana kanjani ukuthi yenze ukuthi sikwazi ukubabonisa lapho nalapho into okumele bezenze. Ngiyabathemba ngoba ngiyazi ukuthi kunabalaphi bendabuko sibaningi. Yayizwa leyo nto. So bengicela kubona ukuthi if bekhonile bayambulelwa lezi zinto basheshe bevimbe
lento before iyenzakale, singagcini kulento iyenzakala ngoba sikhonjiselweni why besikhombise besiyambulele lento ukuthi sikwazi ukuyibona, basambulele ngoba yakwazi ukuvimbeka. Into engavimbeka. Yeah, into engavimbeka. Akusinto ukuthi angeke ivimbeke. No, into engavimbeka. That's why besibonisele ukuthi mina ngeke ngisho ukuthi bethathe lokho nalokho yaphathi ngizodinga if ubedinga isandla laba abalaphi bendabuko ukuyibo maybe abanjani abalapha inkosi. Noma mawukhona umuntu maybe omdenini wenkosi kodwa enjani onothando ongafisa ukuthi inkosi iqhubekele isebenze ibe inkosi kuze kube naphakade lapho kuzogcina lapho kuvuma khona inkosi uJehova uyabona. Engadinga because ngiyazi ukuthi abalaphi bendabuko sinokungazwani isikhathi nesiningi ukuthi wena ungubani obona lento wena ngubani asisikhethele kulomsebenzi. uNkulunkulu okhethayo and isikhathi mase sifikile isikhathi sokumele sisebenzele umvele enqani. Yayizwa kahle. So yeah, le into evimbekayo, into yenkosi into evimbekayo. So basibonisile ukuthi yebo khona into embi, yebo impela okuzoyenzakala ukuphi emzini wenkosi. Yebo ibhekana nobani nenkosi uqobo ukuthi unezitha ezivukayo. Singasho ukuthi noma izitha yini ulaka leyidala ngoba ngithi kungaba kathi kungaba ulaka lamathongo noma kube ukuthi kunezitha nje ezivukayo ngoba bengamthandi. Asilaka lo mathongo. Akusilaka lo mathongo. Asilaka likavele enqala singafaki nje kulabo. Ngaba yiyo yona le mimoya yonke nezitha ngoba kahle inkosi asadingeke esikhathini samanje. Ngoba ikhona into abafuna ukuyitshintsha kulomhlaba. Kakhulu so azidingeki inkosi ngoba inkosi isagcwele esintwini. Bafuna ukususa inkosi khana bezokwazi ukwenza izinto zabo zenzeke. Izinto yakhona. Bafuna amandla ombuso. Ukuvukelana kwemibuso. Umbuso omunye ulwa nomunye umbuso kodwa lento isese umshosha phansi. Yebo. Basheshe kuqedwa ngobukhosi. Ngoba thina abantu abamnyama angeke siphile singela induna nenkosi. Sidalwe kanjalo abantu abamnyama ngaze sifuna ukuzitshintsha manje sitshintshiswa izinto eziningi kodwa ke eqinisweni singabantu abamnyama sidinga ukuthi sikhokhelele kuzoba nenkosi kunoba nenduna kuba isintu sikhona kakhulu ngoba si-avoid lezi zinto eziningi eziza ngesilungu kanti izinto ezizosiphazamisa bafuna ukukhohlisa thina. Yebo yonke into le esetshenzwe ngoba omkhulu bethu nabogogo bethu thina sithole si right. Thina inkinga yethu ukomanje sesizicabangela thina asacabangeli nalama ema generation abuya ukuthi athole ku right. Yayizwa leyo nto ukuthi bona bomkhulu bethu nezalukazi zethu zasicabangele balwile laba abantu. Abantu sebethola njengoba kunje sebecabanga ukuthi bekuvele kunje. No. Usacrifice kakhulu impilo zamakhehla, usacrifice kakhulu impilo zezalukazi benzele ukuthi ama generation labuyayo sithole kunjani kukuhle. So manje thina siseyilahla leyo nto ngoba asiboni noma ngisho ukuthi basiduma ngezinye izinto ezikakhulu i-technology. Technology yebo yinto ekhona, yebo into kumele sisebenze vele. Asiyali kuloko asiphiki kodwa kungabi into esidukisayo. Sikhohle imvelaphi yethu. Uyayibona leyo nto. Hayi siyabona. So la ufithi sesiyiphetha. Lento inyanga noma belaphi abasebenza eduze nenkosi bangakwazi bisukume beyilungise into ivimbeke futhi. Kulula kanjani. Ivimbeke. Makuthi badinga isandla bazothi makuthi badinga isandla ngoba siyazi usizinyanga ukuthi siyazi ukuthi siyakwazi ukwenza ukuthi nokuthize but amandla okulapha abuya kuNkulunkulu abuye emathongweni abuye endlondlweni zethu. If ngoba yonke inyanga izotshe ukuthi yebo inawo amandla mina nginawo amandla kaNkulunkulu. Yayizwa leyo nto angisikhethele kuba yimi that's why ngisho ukuthi akekho umuntu ospecial kunomunye umuntu. Yebo is pure yebo ama gift are special but akuchazi ukuthi thina si special noma ukhona omncane ukhona omdala cha siyalingana sonke kuNkulunkulu. Yayizwa leyo nto imisebenzi yethu yesihlukanisa ukuthi wena usuhambe kangakanani wena umsebenzi wakho ngowani and akekho umsebenzi omncane kunomunye. Siyabonga.
ukhona okunye okuwumlayezo okusaqondene nayo inkosi noma ayisewuphelele lapho No. ukuthi abantu abasukume beqaphe labo abalekelela Inkosi. inkosi bevimba umkhokha Yebo. lo ufuna ukwehla Yebo. kuphela Yebo. iloko kuphela Yeah, yebo kulokho kuphela enkosini. no siyabona njengoba-ke esho la umelaphi ukuthi kuvelile kuye kuvela kumveli nqangi umbono othi kufanele bephakame abantu abasebenza ngokwelapha nokusiza ubukhosi ekutheni buvikeleke akuthi abasukume-ke masinya ngoba kunento ewumukhokha ewumshosha phansi eloku inyonyobela ubukhosi ngoba kunemibuso evukelanayo empeleni kulwa nemibuso ngoba inhloso ukuthi kulwe nombuso kuphela omunye umbuso kuphakama omunye umbuso. Siyabonga kakhulu-ke siyathemba ukuthi uzokwazi lo mlayezo ufinyelele labantu bawuthathe njengomlayezo obalulekile bawuphuthume bawuhlolisise bese basenzela phezu kwabo. Siyabonga. Yebo, kubonga kakhulu mina. Kulela uyo Jesu